Mapu ahanba makada ongshangma LIRIL na taram nukchari ngasi imphal da phone kiba marueba pauche sing da kari karama marueba headline sing yauriba ge habidu khana neng na bagi damakta aikoi gi studio se lengsim dina library be expert panelist asi miyam dang saktak jage miyam na thoidok hendona sakhangnaraba oza Dr. HAOBIJAM GITAJEN political activist oza bo ahanba makada notice window gi maike di oza bu taram nukchari ja thaga chayja oza ngasi gi analysis asi makha cha thara poina headline sama kak lokko jage Lanjenaruba Laimaram Waroi Chingi IDP Sing Mayumda Hanjinba Hokri. Ozamasi Kuigi Hokiba Chahigi Lisingani Kungohumdogi Me Ohumda Tokiba Kangluki Irang Namaram Oiduna. Laimaram Government High School Laimaram the Hangliba Relief Camp the Changja from Lauduna Lairamba Waroi Chingi Yum Humpuga Matogi IDP Chaniga Yankaita Anirak Shuboina Ngasi Mayumda Changhan Kre Heidi Ozasomatangse come Zoya Mot Kay. Han noted notice window yang video manipur jakat mun kaikun uchari nang asigi hot so video LIRIL madi all staff kun kaikun uchari LIRIL yam nungai ko an ba khongthang amoina khogi Bishnupur district ki DC oi biribi madam pujai langbam haitare ko yamna initiative lobiri thoyang sang lobiri haitare ko ai miang makha da ngarang si khoi Laimaram school da ko Laimaram high school da haitare ko Laimaram high school da hangba relief camp IDP 𝐀𝐍𝐀𝐋𝐘𝐈𝐒 leramba haitare ko oroising Laimaram maningi oroising paringi adugumba hagi singi periphery nakom haitare ko adum kuki yam naknan leiba jaga haitare ne kuki singa yam naknan laga toina nai kapsalakpa kihen honba ta gompham adugumba jaga tagi lanjena leiba adugumba kogi IDP maitai praja sing haitare koina IDP sum haibase yam waite ana namdana thon ba khusem gi IDP haitare ko si sum thon bi re mayam nako government thon bi re do nang sagi leiba ekoi mioi cha kaya mioi chani gi yang khitare mayum da hanjana na ba adugumba khongthang ama han bone lokholak ko si yam nuai ko ekoi adu masidi te khoina panba ya si hai periphery area ko da moina se awang me da ekoi sengang na hana thoki ba issue da ekoi dolai thabi maningi pareng hai tare ko adale prasing di sang ba ya giro ye na dum central security force thing bagi chhatra sing da chhatra mo ibada tamthina fugi ba praja sing no me caption ba nupi angang no me caption ba school no me caption ba ko tear gas caption ba dagi hospital la pokchina la ira ba bok hospital on tear gas caption ko ma min ta gi ko adubu Bishnupur district ki manung da library ba dugumba ngasagi jaga amagi haitare ko se mayum da hanjana na ba ya ba piba madi hajan ba hore gan habira pusi am nuai tabu tabu kun hajan ngisi makhata na problem thok na bagi damak hanjan ba yare han hajan bi halaba kangbu singse si fully security ko koi pibi dana koi normal life haitare ko koi hongjan ba thuk na koi solution loidri haitare ko hongjan halaba matung da mogi life si tangai phatani khoina dum yamna ingna settlement tor haitare ko normally magi life ta hana sagi suba no masaba magi hingon koi jaba magi family gi ta hum to pon normal duty ma haitare ko koi hingjana ba haitare ko family dum hingjana ba sagi khona jara pasin pham mayam jing do amu makhata na ate kai na tar makhata na khong thiba thok tana bagi damak ekoi yamna section na security central security forcing state security forcing ma dei koi mikup na hum sing na senabi ra kanda mokoi stable life ma dar yam ing ta pa hana gi normal life to chap chana phangdri bhaw bodi phajna fully security pb bha dum di yam thong thok tabra khanjai ana hot lei ramani ko leiramani hongjilan ma yare hairabani na chap chana security gi magi lokhum thong sim mijas lokhol piramani khalle ko adu yam nuai ta basi koina hongjal halaba matungda ko thon ngap thog ma thog tar ga di madu consequence di amuk ekoi yamna sathi ba consequence am lakane ba ko maram di ekoi government gi provision si ken haitar ga di mamang ga lebiram ba dugumba aji ku moina IDPs me ama chusampur gi more gi kangpokpi gi maru particular yamna hard kono oi ba gi awa ba tar ba phai tar ko praja ma yam ngasi handagi December thada mamang gi hanang lebiram ba chief secretary haitar ko Chief Secretary hanang previous Chief Secretary Prashan Kumar Singh na ko ekoi in the month of December thabaki manung da ekoi phase thokna December thabaki manung da IDP sing se magi maram dam da magi mari kai da loina hajalan bagi ya badu laigani pigani kana sures piram badu aduni sikoi ngai na resi ko aduna handagi sangai festival da koina IDP sing na hupna ekoi sangai festival pangthok piginu na hairisi sangai festival dubu nusidaba sangai festival dubu khoi festival dubu tangai phatna koina tahonung dubu da hetare ko laibe issue jing yana losing biram batungda awa ba tari praja jing yana kan biram batungda batung ta pangthok piu haibne ba adada
namdana government su moina ngamde ade ban tawda de habagi batagum tawre tawbutabu yam nungai pot namana manipur gi praja section khuding makna ko manipur gi praja section khuding makna ekhoi gi sajok pi dana haitare ko mai da ngasagi openly ngasagi mai da mating pangdana apun bai khola ama oina loina na stakeholder mayama adagi IDPs mayam gi kholau tabi ra kana praja miyam na ngasi sangai festival mapung phan gi dabanu de ekhoi mai pak pani miyam gi mai pak pani miyam gi apun magi thona ama upune habadu madi ekhoi mek siang re ko hojik si aikoina yengai ba vision ji ken haitare ga in the month of December high ki ko hana gi previous chief secretary na Prasan Kumar Singh na December ki manung da Manipur gi lengak na December ki manung da phase 9 hanjanan gani haiba gi thajab pigi haiba gi oba sagi kam du de khoi khara makhai tawre haiba upai yara na bagi dugumba khongthang amara haiba si khoi hangdang mo ebu ko adubu sanghal le haina ngasi ima event maya ama ko sagi mayum uningba mayum ngasai urakto mayam ade lanjana klak mayam sing du ngasi di duk tha dana ko masagi lejaba hingol da duk tha dana ko tana lai katana hira rang katana mayum sangani ga haiba harau jaba nungai jaba ko adugo magi praja mayam uli ba ngasi video photo da khoi paper khuding da yore bising urakanda haidi thamoi da nungai amadi phau hai tare ko sungma mayam jingji sanghan bigadori praja mayam jingji ekhoi amu hana ekhoi gi chin kuki narco terrorist hai tare ko kuki terrorist mukta gurai mate chana paiba misam hatpa adum kuki terrorist ngi makhutagi drug mafia ngi makhutagi amu hana khudong thi thok dana bagi damukta government lo khpe magi measures ngi lo khor ngi pam thamjage ba ko adum si tasengna Disita agar koi DC Bishnupur hai si tasena lanjena raba IDP sengi manungda lai bas hatra jingi su tangai phana government na miyang thamgani kan pan su yauri ko thaman janingi si actually mayum do hongjin bagi nungai baduna amani mayum do hongjila matungda hajik makhata na kadogori gi haba ja masi ju government na masa khaina ko mayum do hongjila matungda magi normally hana gi jabal life ma ko adugi amna khoi stable am phangri ba budi government na sima tawhini sa tawhini ga haba ji haining bel lai ba ko and not only for sagi satra mahi tami satra singu kina ta bai dar ko hajik he hongjin baga masagi lam koi da no koi gi hingon koi da na tragana freely magi business tawjin ko hingjam mayam jing do haji hongjin baga de hekta yaro de ne ba ko lejin ko yaro da bina moi se mogi over life ma adi ing tapa fajana normally stable oina hai thawak shuba yaba yana free life ama kai gumam ta khoi tension leitana ko koi hingba yaba stage ama oire ha stage the government ma area dagi thadok pigera natragana yana bam porker haben tukan mori bani ko adugi stable potuma yogdri bawdi hongjala bawda praja singdugi oina magi no magi requirement ko topham tokpa pibham tokpa yengbam tokpa singdudi tangai phadane koi yengbam thui ha badum thamjage bako aduna hajik lai film ji koi se laimram high school lingam badugum ba koi relief camp do koi IDP mi chani ga yanki tare koi gi oro singi oina hatare ko lere ma praja sindu si hanjal hai basi tab dam nungai re makhata na su tai phadana in the month of December thamanung si manung da Chusampur More Kangpokpi whatever periphery area da lai ba maru na jik show lai ba jaga da shero ko kadangban koktru adagi sesum na kanda awang mai gaida asagi dolai thabi gi maning lai ba khun mayam ko si khun mayam ji tangai phadana koi na hajin ngi si kano lirin sapsana koi praja singsi da ngasagi moida without tension leitan haidare ko moida kai phiwa matagi moida ngasagi nungang ba chingna ba lehendana ko phajna hingba ya stable mo ba stage amadi lengak na phajna pibam thu eba ko duna koi yam sana kana khata na kana koi nena draga su kino ja hajaningi si hongjan ba hol labanina makhata na December boki manung da government na pigi ba assurance to koi IDP singsi mayum da loina hajan birakan da ko makhata na koi chana thona ba makhada koi na freely movement yadri ju han birakai dar permani ko yamna peaceful life ma we da khongthang do ma government na madu khom thokra ha ko question ni ko aduna ta badang sagi government ju tawhom thokpo tawri matam gi utpa ya ba khar ulla kanda manung da nang sagi project se adum matam lobui mami ma tahan madu su phata ba lei ba ko ado sima hair kanda koi nang sagi negative oina khoi uranga mon na se de ko sagi khoi gi lairi ba issue ji tangai phadana government da praja na thajaba ya ba ha issue mai dina permani ko December bang hajalani ado full security pira ne ye tangai phana madu pira madu nei khoi hana gi free life madu khoi phangmo yana ni ga ha bo je masi tam sum lan mam changi hetari permani aduna gorong hojla haina gi matam madu khoi tawda da thok tawre na ga upa yana na gorong taksulu raganda madu gi ba consequence no phrak taragadi madu adum sangdana masa amdu uidune ba ko once amuk decision lobi matam da koi December ki thamanung sida haigra bani na decision lobi matam da koi na yam kup na yeng birakan da ko
दिसे लोन जनिंगी अदर हजिक लेडी फिल्म जी मैक्सिमम पेरिफेरी एरिया दा लेबा इम्फाल ईस्ट की वगैरह वेस्ट की वगैरह थौबान की वगैरह कक्सिंग की वगैरह को लेरिबा डिस्ट्रिक्ट मयाम खोई लेरिबा डिस्ट्रिक्ट तंपाकी लेरिबा डिस्ट्रिक्ट मरी मंगा की लेरिबा पेरिफेरी एरिया मरुना पेरिफेरी एरिया दा मरुना पर्टिकुलर सुइब जगह सिंग जे मसी याम अथु मतम दा दिसे लोबी रकान दे खोई मियंग चंगन जनिंगी अदु नतना मोगी स्टेबल लाइफ फंग्री बाबूदी मैं चंगे है बाबूदा गवर्नमेंट मोदी येंबीबा मियंग से कोई थादोन पामद्री मरमदी मोगी फ्री लाइफ हिंजनबगी मोगी तांक अमा होना जम मतम चंगिनी को अदुगी फ्री लाइफ फंग्री बाबूदी गवर्नमेंट मोदी येंबी याबा मियंग सपोर्टिंग है दारे को फाइनेंशियल सपोर्ट बोइरो नतरना एज ए IDP सिंह पीरियो गवर्नमेंट की लेबा मागी प्रोविजन मयाम हिंदो अदु फजन येंबीर मतुंगदा छात्रसिंह कमाइन पीबा हेल्थ किना कमाइन येंबा को नॉर्मली मगी हिंगनबा लंबी कमाइन येंबा गाइस मसी तंकक नाइन माई डिस्ट्रिक्ट DC सिंह SP सिंह अदु अखोगी तोआ तोआ कमिश्नर सिंह लेबा लेदना को लेबा टॉप मोस्ट लीडर कोई बियर ऑप्शन मयाम कुप खना बिरकांदा अखोगी लेबा अवाबा सिंह जे अखोई मैक्सिमम 99.9% गवर्नमेंट ना बियर तो बिरकांदा नॉर्मल सिमन लाक्ट्री बाबूदी को प्रजा सिंह की हिंगबगी राइट है को हिंगबगी हक तो मदी फजन मदु मेंटेन तो हनिंग है बहु थमजगे अदुना अखोई हजनिंग सी मखाताना लेहौरिबा IDP सिंह सिजु अथु मतमदा इन द मंथ ऑफ डिसेंबर हाइबदु सुजो सोय थक पांगथोक पिरकने हम थाजब खोय थमजरी अदुना सुजो सोयदना मकी मागी लेजरीबा मागी लेकाय सिंह देखोय हजनमुगे पामदो अदुनी अदु सै एरिया सिदा IDP साइना का देखोय नै नबी यारी सी लेरिन IDP से कैटेगरी अनि थोना खोय नै नबी याय IDP सी चे कम्युनिटी अनि की मरकता मरमैना कुकी अमदी मैतै ना पन्नारे हैनरे को मैतै सिंह न थेंगरिबा IDP सिंह की अवाबसना कनानो कमाइन तो मियो सिंह नो कुकी सिंह की थेंगरिबा IDP सिंह की अवाबसना कमाइन तो नो खोय डिफाइन तो नै नबी याय मतंग लाएबको मरमदी कुकी सिंह न साइदा लेरमिसिदी कुकी सिंह तंबाक्ता लेरमिसिदी सिदी सेकेंड होम नेबको मागी फर्स्ट होम दी मसा मसा की मरमदम नेबा चुचामपुर नि कांगपोकपी अदगी व्हाटएवर मोरे नि मा पेरी एरिया जिंग जे मोगी फर्स्ट होम नेबको सिदा लागा मोने लेरमिसिदी नॉट ओनली फॉर नसागी मोगी लाइफ सी सेटल तौरगा तंबाक सेटल तौरगा मोगी एंड ऑफ लाइफ सी बॉक्स सेटल लेरगा अखोगी लेर प्रजा सिंह के तो खोरनगा खोय नुसिने नेमिन लगा हाबगी इंटेंशन ओरम मोय मोय लाइफ दी ओनली थिंग बिजनेस पर्पस नतर मागी फैमिली दुंदुगी नसागी खतंग नुवाइजनबा नतर मागी ऑफिशियली थबक तबदु यारतबदगी मागी मदुगी थबकी पर्पस हदारे को माना सिदा ड्यूटी तारे पर्पस दुगी मतुगिना सिदा लमनम लेरगा नतर केरम लेरगा एरिया सिदा मोइना एक्चुअल हायरगा दी तसिना तागदी मोइगी ओइबा नसागी इलीगल इमिग्रेंट मयाम संदोक पाइतारे ने को अखोगी खोगी जगह खुदिंगी मोय मागी जगह अमम भेंग भांग मोंग थुजलगा मागी लम थुजलगा मागी लम ऑक्युपाई तबु यारना बि मोंग द लाखिबा कंगुने बको अदु मैतै सिंगी ओइबा हरफम मोयना पार्टिकुलर चुचामपुर गाइसे चुचामपुर गाइसे ngasi ngarang wori nate ba len ko ngasi ngarang wori nate इनिंग थोक चुचान महाराज ने पालिंग मतम दगी हरप दुगुंबा वरी परिंग हम लाइब सिद को चुचामपुर थोलेसी मरम याम नुंगिबा अथर लइबको अना चुचामपुर थोलखिबगी मरम अदगी कांगपोपी थोलखिबगी मरम अदगी मोरे थोलखिबगी मरम याम तेलोमन थोम मरम सिंजे हिस्ट्री याम सौन रजा लाक्से पोरम लइरिबा अदगी तांकक तुगी लाइ तुगी ओइना ngसागी खोगी दी अखोगी ओइबा मैतै है फ्रुप से चुचामपुर खुंदारा लाखरबनेबको चुचामपुर खुंदारा लाखरबनी पापांपु पो लाखरबनी मसा मसु में पो लाखरबनी मोइदी आदा ओनली थिंग बिजनेस की चलो लेबना तेबा मोइदी तसेंग हाइतारगदी चुचामपुर हाइबे एरिया से सिसु अखोगी इसागी पोनफम लमदमनी एनी वेयर तारि हुनदिदा मैतै तारि सिंजे यंबियोबा नौना चलगा खुंदाबा मी अमानी दुदी मसिंग यामा मोयबको अदु फ्रॉम बिगिनिंग चाहिए सांग सिना लेर को दुगुंबा मसागी क्राइनी हे लाइक तुगी लाको मपापु तुगी लाको दुगुंबा चारोन सुरने लाको दुगुंबा मिरोन मैम याउरी बको अदुना IDP हाइरगदि असेंग बसे अमना सिदगी मतम खरगी ओइन हाइतारे को मतम खरगी ओइन मागी बिजनेस पर्पस नत्रगना मागी तोंगानबा हिंजना मागी नुवाइजना नत्र मागी तोंगानबा ngसागी सम टेम्पररी है तारे पर्पस की ला लेर मकंगु सिंदो मागी अनदर अमुक फास्ट होम दुदै अमुक चला लेजकी बि वानेबा आइखोगी ना अमुक कैदौरे मसागी फास्ट होम दो अदो हंजगी हाइबनेबा सिदैदा IDP सु लाइन सेकेंड होम तारे को लाजेनर ले होम जिना आइखोगी सेकेंड होम तारे अदो बु तबो मोइना हंजगी हाइरि जे मसागी हानगी ओरिजिनल ओइबा मागी फास्ट होम दो हंजगी हाइबनेबा अना खेनरीबा अनि से होय याम कुमना यंग यादुना IDPs अनि की वेटेज जे कोइना मैतै ना फंगिबा अवाबा जिगा कुकी ना फंगिबा अवाबा जिगा वेटेज उन मतम दai कोइ मैक्सिमम से कोइ मैतै ना हेला बस कोइ खंगम चंगे बको मरमदि अमना से कांगपोपी दगी लागा इम्फाल ला खोगी इनों नों लेरगा हाइतारे खुंदारा हाइतारे को लेजबनी अदो हजुसे मु लेबि याद्रे हाकन माना मसागी ओरिजिन मयु नु हंजगी बने नत्रा अदगी चुचामपुर हंजगी बने नत्रा अदगदी एखोगी ना मु कैदौरे आदगी लाजेनर चेल लागा सिदा फॉरेनर ओइन हाइतारे रिफ्यूजी ओइना को लाजेनर से रिफ्यूजी ओइना फॉरेनर ओइना साइ एरिया सिदा छैदांग लेरिनेबको अदो मयु नु हंजगी हाइबनेब
sai pono kaman da sugum bagi oiba difference yang kan da ikoina IDP sai kan da ikoina sai area sida sai gi weightage ta kai phadna ikoina kana hena lum lom thu ingai bu masi nei nam tam moire ko aduna sai area ko hajening si particular manipur hai bai male bak manipur si hana kangai bak manipur si ikoi chafong matam da na sai lisang chit pa du bang sai gi yam sang history mo corner la sai lising mari mai puari le hai manipur male bak manipur se masi gi history ne ko matam da tampaki lady jaga khara sidang ko nei na biya roi buko maram di ining tho maharaj bulusna maharaj na ekoi shillong da india da majo tawre na igi bse se ekoi siba udang si ba udang si gi miro na mana hek taw gi bukai kui dana ko kui dana ko adu gumba majo taw gi posak se ekoi forcibly ko manipur praja miyam ga ya yaudana ko namhu sapu taw gi badu gumba majo makhala mani ngasi madu handuk pi ga daw buni ga na ngasi takan kan gi miyam demand taw lady bani ko asugumba pen da ba yamna nunang le ga manung sida maning ingtho maharaj butu sundar na manipur gi pak chaw square kilometer lising kun ngi sani kun sang ni pani ga na mayek seng na i daga ko adu batam to gi hoi ba history nei na ro ga di yam ngani ba to gi action ga no gi hoi ba history nei na ro ga di lerin ai gi ining thau ni na kolam bi jaga se awang mai da ko gi sang jaga ko adagi khoi nong chup mai da adu nong pok mai da moi na kolam jaga yam chaw pak chaw re tare permani ko adu bu mayam du loina sutra laganda India gi oina magi map mi yel kumatam da Manipur state ki oina zo magi boundary area ama define taw dana ko Manipur kang imani ba kang lipak Manipur se define taw dana kyam pak chaw ba ko mayam na yana dana ngasi kai dawre yana bi matung ina square kilometer lising kun kan thoga chani kun thra kan pan pak ko chaw e se masi boundary area ama pi da matung da adugi manung da amuk sai khoi phong ko right mayam du yaw kan da madu khoi India tin green hai tare permani ko ai tara di India tin gram batung da khoi na yeng ya ba mi yeng si lenin khoi na yeng ya mi yeng si ngasi India da khoi manipur tin gram batung da manipur gi pak chaw square kilometer lising kun kan thoi ko chani kun thra kan pan se kun thra ni pan si asi sai area si da mai magi community amagi part khaidok to khoi sai area si adu habi ya ta matre ko apun ba manipur amagi damak Manipur ki pak chaw square kilometer lising kun ngi chani kun thani pan se masi manipur khunda minari ba furu khuding mak government ne recognize tawra ba du han hingminer pa kogi indigenous people jing hatar parmani ko yelomi lai bi ba du gumba khunja sing lup sing na tagana kogi mioi sing adu batung na lakpada manipur lengak na government na or central government na madu recognize tawna ya bikitina lai minari khunda mi furu khuding mak se sina ekoi amato ri yana rakanda ko yana rakanda lai ki ba koi furu khuding mak to gi ba apun ba manipur amag saktam do ekoi pak chaw sini khoi leirabne adagi area da khoi sai area mana magini agini mana dugini khoi haibadi yar roi bako aduna laimine posok se khoi haijening je siang haga di hajik maruina particular IDP singna thengnari ba awa sing manungda khoi particular maitai sing thengnari ba awa se sino wete se am wang lokhom thoi ko yam priority phasna phibam thoi ko Chusampur kanana bhonor ko tamda Chusampur se khoina kanana bhonor ko tamda maitai gi leibiri ba du community ma lor ining thosna lor ki thodang ko adugi more gi leibi ba thodang kang hoires manipur khundari ba area ching pat haidi ching tam khuding ma ki leibi structure sida ining thosing na maming thonon thamam jaga sing se asi khoina kawya da potama historically thigala ka da athram leiba nungi athale potama oidi bane ko ana sugoma yam ni ko na yingda da potkha lei adun hajil film je khoi isam samna laimram high school da thang ba relief camp ngarang khoi Bishnupur DC masa mo yawn hai tare ko koi mayum da hanjin ma hon gre yam nungai re ado hanjin le hai ra ka no loshmi banata hai tare ko mogi oina government gi mi ma khada ji kai do biduri ko tangkak nai na mogi full security period ni then mogi oi ba stable loi ba life home phangri ba buda hana pidi ba do makana benefit na khoi pi khini whatever issues me government ni pakhali me am package me am do adu gi khudong cha mang gi record ki ro ga ha bisin ju tangkak nai na dum ma se announcement to sang he da mi am khang sang he ba ko hongjalan le security nga e ha kan da mogi benefit loi ra bra atra moji khata na mo hanna government mi sang roi da bra ga si chai da dum confusion le ye ba ko aduna tangkak nai na IDP singsi mayum da hongjan ba yahala bawuda mogi security pira matung bawuda mogi stable life am phangri bawudi government mi thamgini gai ba ju bai daidile ram gani ko adu praja miyam gi marakta na IDP singi oi ba wakron da su nang ba langtak na ba na traga nang sagi chingna jai posok hindo kokchen na ba dam o government ai khoi je isa yum na sanghal ba hoda government ai khoi je magi patong to mathau to gini hairi senabi gini hairi kana ba khar pi gini hairi singi manung se khoi su nom tor kana khoi chakho chakho ba hingho na ba ai khoi tongan ba life ma fitness stable hona ba semoroji ga na hai bagi nakat anu confidence to ai khoi adu bloom tor na ba lambi ma khoi adi leirum changi hai tare ko adu ta dana hongjal le
yahalle haira kan da ngasagi makha ta ba ke duri question mayam tholai din parmani ko adu question mayam hindu da ngasagi confusing ama da product tham dara ga di thaja ba mang ka duine ko aduna government gi packet piriba khongthang khuding makta Bishnupur DC gi oiba magi wakhalon then mana changchile ba magi thawak thoram khoi appreciation tawji ko am thagat chari adu tawri tawjum chung leiri ba ngasagi waroi singdana tan ko waroi singdana tan waroi singa si laimara high school da hangi waroi singi leiri ba singdana tan Bishnupur district gi leiri periphery area ga koi ba maximum show leiri ba ta ko turung bangla boiro ko adagi then se whatever se nana sana maning adagi pubala maning ko then amana ato to area ko Bishnupur district man number laimra ma haidare ko sibaki chingchang paring sida haji low sing unama tambau da full security nga uri ba kholi ba dum apprehension ma khoida chingna ba anxiety mi heli da khon nungna ba heli chu ma yang se masi yam thuna ko yam thuna ma do free life mo hen me adam lambi duma khoi packet piraga di yam phagani khali aduna packet piraga su ocean no lai film sida khoi gi IDP sing sigi oi ba ngasagi mayum da hanjan ba ya jara ba kangbu sing se sigi hanjan le ha lo shimba tana ngasai makhata na moida thaja ba moida wakhan nungnang ma le henda ba moida paklan da ba moida ngasagi awa ba le do mayam je government ma du phadna ma du phamin ra stream to bi ra kan da ma do government na sibak ti to hini khoi sibak ti packet kini sibak khoi sibak ti to gen lo di login leiri ga na hai ba khum do yam clear picture ma khoi thamakan da ma do nakan ani gi marak da ma do thajana bagi khoi gi kadare kano je khoi hena le hela kan da nakan ani mak da ngasagi ha normal sil la no hona ba da acho khong tha mo gani khanjai ana ngasagi maru na particular mana sai area sida satra sin da tang khoi highlight tor to ko je satra sin gi ju tangai pha se session loima ta moire new emission la kan da khoi emission fees me am chang kani uniform chang kani lebi chang kani whatever anauba new session ama lakuma tamda inau no badum ngasagi huge amount of expense sang duine ko chuma yam ji go me na madum yeng thambira ka da any package ma haidare ko uniform gi boiro leba gi boiro whatever fees gi boiro ma yam je masai koi yam tara khon khana ka da mo ba miyeng khatang hena chang haning balai maram di hongjen baga ngasagi awawa thinari ma yam jina kari shuduri kari khona duri haibagi magi planning ma dilai dina ko adugi planning du tawringai manung da macha masugi amuk lek tambagi fees macha masugi amuk school uniform whatever lek lebagi mayam gi jamela mayam je makok tung nan sila kan da di adule hena amuk nung nang ma thoni ba ko adugi mayam jing do tara thono khana bi ra kan da ana bagi sumai medical gi oiba magi khudong chaba ko adagi den school chatra sing yob khudong chaba den adugi marak tu dang sagi leiriba IDP sing na moina chai sang sida thadu olak pagi magi awa leibuni na moida kaido bu yari kai singpam hona bu yari moina tongjening bada kaido bu yari adi government gi loan masam package masam pi bu yari bra madi whatever moida hingjara bu yara lambi me khoi madu yoba poroma padana planning to sang ham tham jara kanda IDP sing gi oiba pusi ma hingje sida di tangai padana maximum government na yeng bi yeng matam da mado thoidor mado kai balai roi moi miyeng phajan thambira ka da mogi life se hana gi normal life ma da oirna bagi lambi duma government silan jani humja ismai thamjagi jai sa oja si ta so khoi IDP sing gi damak ta su government ki mai kai de gi pi gi da ba senfam sing su masa masa gi account da hap khre hai ba loina na changlak ta ba sing gi su athu ba da soina changlak lagani oja na su pon bi gi ba angang gi mahiroi sing gi damak ta su lengak na mateng pang na bu honari hai ba fam si pali oja mathang asina oja illegal immigrant san ngapi kai ni illegal migration ama sung masina yellow furup ta piriba safu yengshin binaba PM da takshin kre manipur da yengshinaba yaudana changsilakliba illegal migration ama sung masina yellow furup sing da piriba safu gi matang da action lokhat piu haina joint tribes council manipur gi governor kuthang da ai ba cherol piduna prime minister da takshin kre oza wari khogi khuyega sida yauri basna khogi reason as the yengshinaba yaudana changsilakliba illegal immigration sing changka hin wangkhalakli masina maram moirga manipur ge lau miyam da piriba chaitheng amadi demographic balance chauna ka piri then migrant sing masing state asida ka hina wangkhalakli bas maram oirga state asigi resource ta akai ba pirak pagi mathakta yellow furup sing cultural identity economic stability amasung mahusa gi oiba punshirol da chauna singna ba oirakli na khoy oina yauri oja so matang sa kamai na yengbe oja Lerin sa ko ni yeng ba basi ko ni yeng ba basi na ki issue je asi illegal immigration matang si mai ko na passenger ko ni ko madugi si panna ba honak matam dai ko na issue ji kitang mamangi ba recall kra tawda ba mamangi ba issues khare ko na mamangi ba problem khare ko na kitang reminder tawda ba khare lai ba ko handaki issue ji end of da sa ki ethnic crisis ni thole ko machi issue ji sangda halisi maram ji ko sangda halisi maram ji government gi manung da kari aron me agenda leibno kari policy leibno ha ko hang me leibo ko that means in hiding idi handaki issue ji
maram suja sa ta issue ma da na ta kana issue thu en khala ba da government na as soon as possible am athu matam da ko in very short day da election ba issue ma ne ba issue ji ko maram di masi government ka tawna thawna te community amada atamana no mai kapa community amada atamana mi hat pa je masi ap khongthang na te ba ko adu tara ka di kudak ta no mai kapi ba na tra mi hali ba kangbu sing do arrest to gera na tra kana madu akan ba isekan tham gera ko ke no ma akan ba kono ma thamakan da kudak ta lak ya poram oi poram ne ba ko adu sang da hali si maram je ko sang da hali si maram je ko sang da hali si maram si khoi na sai area si da sang da hali si maram si khoi na yam ngai ta ba ching na ba khare lai ko mengi oi policy da mogi oi policy si kai no ma mogi planning ma lai bra ha question de ba hang jani si ko adu lai bi issue je khoi na ja jani si lerin lai bi issue si khoi si ngarang hangi moina pikali si kanoni liangmai naga council gi ko yauri si ko prime minister da joint tribes council manipur gi wakat illegal immigrants na naga gi ko gi assistant len singbu claim torokle report separate mission talak le da si moi claim to hore ko naga ha hore ko asi yauri si manipur gi yelhomi fruit sing oiriba liangmai rongmai adagi jame amadi inpui gi naga gi lupsing liangmai naga council manipur adagi rongmai naga council manipur adagi jame naga council manipur amasung inpui naga union gi president obidana tana joint tribe council ni manipur gi convener punna khuyek piba wakat chero namanga si governor ekebra da pir here ko len sai ela khoni yengba yari si ai khoni yengba ya gara yengba yari si khoina data phu yengba ya sai ela si ko cookie chin 1981 ji khoi 1981 gi berja dai khoina 1981 gi berja dai khoina chin cookie population je khoina jit yeng matung da ko yeng matung da ai khoina pet rap ma yeng matung da ko 1981 gi magi data ma da pdc cookie chin gi lady magi mithok si population je only 10,423 ga oire me ba ko aduga 1901 da mu kaya oire 40,128 oire ba ko do 1911 da mu kaya oge bu 50091 same to correction ko koi sum data ma koi phangjaba da yeng hajaba duni 1931 da 69,385 oire me ko 1951 da supnagi 1951 gi batch yar sidida da supnagi magi population chin cookie je mi lising marfu ga 80,437 ga oire ba ko do 1961 da na mi lakh amaga ko lakh amaga mi yoi lakh amaga lising taru ko nifum de oye ai koina yeng si ko 1881 da gi hengal ai mi masing sum jara da park matam da 10,000 oire me 30,000 la 40,000 la lising kun sa khena re adagi 1991 da 1911 da mi lising kun khena re adagi 1931 da ano mi lising almost 30-40 ga khena re ko aduga 1951 da gi na 1961 bok da khena ri mi lising kun khena re adu 1971 jo khla 1961 gi matung nagi kai daure mi se lising humdra hengalakpa adagi lakh ma hengalakpa adu 1981 dagi 1981 da mi lakh ma lising mawdra ma oiram badu 1991 da di mi lakh hunga lising dai de yogre ba ko dai de yogre ba adu taraga di 1981 da mi oi lakh amaga lising mawdra ma leram potu 1991 da mi oi lakh hunga lising try to yog taraga di mi kya hangala game ting bi yob ko la ani me ada jam tok shla khare ba ko on la amaga lising dan hen jam tok shla khare ba adu gi 2001 da mu la hom le ba la mari lising kun ma ya gore la am hen khare adu 2011 da mu la mari lising kun ma le ba la manga ga sahi tara da mi la le hangala isi ko eta ga sigi bere sin jara matam da manipur si hangala ngo si only thing masi moina government pi ba data na tagna khoina habet thigala yeng matam da phangi ba data khara se sigi data di yaw da ba ko sigi data di yaw da ba enclosure mai am lai ha ba simu confirm ne ba adu gi hindok tu ngarang han khoi government ma lai bi mi matam da lainga kwai bi da kangmu sing na pi report si khoi mi na ta ba yum machine wena mi wena te ko yum wena 1000 mathak ta 2000 mathak ta khoi bucks hengalai se yum lisingam hengalak koi se yum lisingam hengalak koi se केंद्र में है तंपाक धारा दी केंद्र में हेगलाई बिकेनो नत्रा केंद्र में जे लेकाय म वाट म युम चनी चहुम लेबा को वाट आईदी कुछ युम दनी को मी चहुम ना मी युम चाम लेबा जगा दा कोई वाट की मेंबर म की चांग ले नेबा अदि युम चाम की एरिया दा युम चाम है बसी ताय फने कोई मी चहुम समरी बी आई प्रमाणी को मी मंगा दा पारा जु युम चाम ददी मी चवा तो इदु नित्रा मी अहुम दा पारा जु युम चाम दा मी चहुम नि नत्रा अदि युम चाम लेबा जगा दा वाट म होता गदी लेकाय खुन क्या हेल्थ तुझे केंद्र क्या हेल्थ तुझे होरी को अदि 2000 करो दा कोई ना सुन रिपोर्ट फंग दा 2000 क्या नो मगी कैंडिडेट अमक लेरम बदो 2021 की सेंसस की रिपोर्ट लागा 2021 2011 दई लागा दी
मोगी भोट मसिंग कुकी एमएलए तरा का खलाई नेबको अइ तारा गदे यंग बियोबा कुकी एमएलए तरा जी कोई 1961 दगी 1961 दगी काउंट डाउन तोरसी को 1951 दगी काउंट डाउन तोरसी 1951 दगी काउंट डाउन तोरपदा लाइव पॉपुलेशन करा करा सम थिरगोन तमदा हेंगले बसिंग जे कोई सही खरा जिदा हेंगले बसिंग जे नो लिरिन एमएलए तरा की पॉपुलेशन लाख गाई जे अराय थोना ते हाइदारे प्रमाणी को असे कोई एरिया से मुने उम चंगी अना सिक प्राइम मिनिस्टर की भारत की प्राइम मिनिस्टर ना कोई नरेंद्र मोदी जी ना को नरेंद्र मोदी जी ना हाइदे दिकुन वाइता बले दना नरेंद्र मोदी जी ना अखोई इलीगल इमिग्रेशन की मतंग सी नो कंप्रोमाइज को हाइ खरे नत्रा अखोई आइदी इंडिया जी कोई गाइदारे अखोई धर्मशाला लते गायना अखोई ngसागी होम मिनिस्टर अमशाना हाइ बले रे प्रमाणी को अदना इलीगल इमिग्रेशन मयाम की धर्मशाला लते मनी इंडिया जी का हाइ खरे अदु अतो तो स्टेट दा खरा पाइबा होना खरे को मणिपुर दा हजि ले इशू सिंग मतंग दा अखोई चप चाना इलीगल इमिग्रेशन की पोथोक से अखोई लोशलनी हौरनी मसियान मसि हौदुर सुया दे हाइबजु चिन्नदे दुम हाइको थाबो नथबुजु उदे ओना तेरेना सुना कंदा अखोई मैतेगी एमएलए सिंगा कुकी एमएलए सिंगा को अजुम सेंटर लीडर सिंग उनरुबदा हाइरे इजे नोय हाना त नुसिना गो नोय हाना खुसोना गो सिनि हाइरे सिनत्रा अइ तारगदि नुसिना हाइसि मणिपुर दा गसि तो तो कम्युनिटी सिंग हेतारे को येलोंगमी फुरुप मंगाना को कोई लियांगमाई की ओइरो दगी जेमे अमदी इनपुई की नगा की लुपसिंग लियांगमाई नगा काउंसिल मणिपुर रोंगमई नगा काउंसिल मणिपुर जेमे नगा काउंसिल अमसुंग इनपुई नगा काउंसिल को सि मयाम याउदना खुयेक पिखलाइजे तसिंगना मणिपुर दा मसिंग थिंगम दबा दुगुंबा इन्फ्लक्स इलीगल इमिग्रेशन मयाम लेरे हाबसिमा एकोइ खंगलाबनेबा ngarang na han da su ekhoi karamba esi no ekhoi sum yengje matam da ekhoi nagagi mla mana ko ekhoi nagagi da du do kano gi do ekhoi teno pon gi da teno pon te kai no ekhoi ting se ko o numbagi mla oi biram ekhoi gangmoi na ko ekhoi numbagi mla na ekhoi 54 numbagi mla na सुरक मपान पान ताबा दगी मोगी लम एरिया दा इलीगल इमिग्रेंट मयाम ना यूम साजले दगी लम खोपसल ए गाइन तो मा एमएलए छाना फोंग कोई रिपोर्ट फंगरे दना असुगम मयाम चिंगी एरिया दा तना तबाकी एरिया दा बाक्ता सागी साजल लगा खोगी भेंग भांग भोंग थोनना कोतना लेरमी में कॉलोनी मयाम सागलमी मयाम को लम लेसल बि मयाम को दगी हेंजलमी मयाम सुम यिंग मिन सेब को अना सुगम मयाम gi ura ka ngasi इंडिया की लेवल लुसिंग वसिंग साइ एरिया से दा मणिपुर दा हेंगलिबा इन्फ्लक्स तरिबा इलीगल इमिग्रेशन जे असि हेंगते ना खलिब्रा नत्रगा ना असि एमएलए ओइरिबा बीजेपी की एमएलए ओइरिबा कंगबु सिंह बीजेपी की लेंगाक पाइरिबा चीफ मिनिस्टर हाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना हाइबिरा मा भावबुदा मणिपुर दा इलीगल इमिग्रेंट मयाम हेंगले युम मसिंग मयाम साजले युम मयाम हेंजले द इन्फ्लक्स तरिगा ना हाइ मयाम जे सेंटर की लुसिंग वसिंग मसि करे हाइनी थवास हादना लौबिरिब्रा नत्र मणिपुर की एमएलए सिंह ngang wa सिंह मवा लौदे लौबिरिब्रा मणिपुर दा इन्फ्लक्स तरिबा पोसक सिंह जे इन्फ्लक्स नते मोसि दे ना खलिब्रा नत्रगना सेंटर की लुसिंग वसिंग ना थवइना को थवइना आदगी रिफ्यूजी मयाम पुसलगा ना थवइना नंग सिलाइरो खिल्लब्रा क्वेश्चन मयाम लाखरे बसिको तौबिगदो सेंटर की लेवल लुसिंग बसिंग प्राइम मिनिस्टर वगैरह इंडियन होम मिनिस्टर वगैरह लेबी सेंटर की लुसिंग बसिंग तौबिगदो लुसिंग बसिंग थबोन तौबिदे नत्रा तरो मसु यामन प्लान लेर मसु याय तौना प्लान लेर मसु याय कनो लिरिन अदुबु खोइना सु इंजे मतमदा करायनी प्राइम मिनिस्टर की खुथांग द पीरिबा मेमोरेंडम से खोइ मसिंग थिंगम दाइदा हाय तारे को अखोगी मसागी लेंगा म लेरिंगाय दगी भावबुदा लेंगाक तुना पीबा रिपोर्ट मयाम लेबसिंग की भावदा कोई थवा सादगा सिदा अखोगी कम्युनिटी खरा ना कम्युनिटी में खरा सिविलियन खरा पीबा लेटर सिंग मोय वा लोरम गुद्रा क्वेश्चन को हंगम लेबको अना मैते की लेब स्टेक होल्डर मयाम ना पीबा रिपोर्ट डाटा मयाम पीरिबा कोई आई सामक यावजई को आई सामक यावी border pillar number 81 border fencing तौरीसी अखोगी तंगाय फदना border fencing तौरीसे मोइना हाइरिसी border fencing तौदबा यादे करीगी मणिपुर से इलीगल इमिग्रेंट मयाम इन्फ्लक्स तौरे मितो मयाम हेंजले अदुना border fencing खादगदि खोई यार कन गमरोदना border fencing तौदबा यादे हाइबनेबा सेंटर से दुम हाइबो कोरत्रा मणिपुर दा इन्फ्लक्स तौबा मयाम इलीगल इमिग्रेंट मयाम लेरे अदुना खोई border fencing खादबा यादे हाइबनेबा मरु ओइदि border fencing तौबियु को इन्फ्लक्स तौरिबा इलीगल इमिग्रेंट मयाम ताथुपियु हाइबने खाना पोतो इलीगल इमिग्रेंट मयाम इलीगल इमिग्रेशन मयाम दुना अदुम ताथोए थमगे ना हाइबा border fencing ना खादे हाइबा दागदि साइदा मनुंग दा इशू मा याम साथीबा कोर इशू मा कंस्पिरेसी में यार लेरेबा करो लिरिन अजे खुदम मोइना मणिपुर की border खोगी साइबर डायरेक्टर जनरल साइबर मसाम याउना दगी खोगी जॉइंट सेक्रेटरी होम याउना मणिपुर लापिरकान border pillar number 81 की मतंगदा border pillar number 81 कोथादे चंगा लेबा border pillar number 81 की मतंगदा थोकिबा कंट्रोवर्सी जे ngasi बाबुदा सेंटर लेगांगना border pillar सिंजे खोई चेनबा लेते एखोई
lam mang ba leite haiba je moi hai ra ba khud thinna dana kothagi paisa chinaw mayam do yaw do ising toren chingthana dana director general saber do khujeng ba chingna dana yeng kanda sidai de khogi pillar lai moni yungjale toren wang la khodi yungjale ga mamin uhra thara bane bako adubu airport yor kanda manipur da border pillar gi khoi control posi leite asobe leite ara lauto thoma khidi dana adugu ma mayam sing do border pillar mayam gi border pillar number mayam control posi leiriba border pillar number mayam hoju wathok thole mayam je ngasi bhawbada ngasagi ekhoi leiriba issue na mara morakanda border fencing kha dawni adi illegal immigrant mayam je ekhoi thingna be do last option de koi border fencing kha di yadre haire adu su manipur pajam yam saude natra adu thing bira de no khoi adum yari natra ya badu praja singi oiba sentiment amadi khanga chapiu habini khoi bo center gi rusing masing na border pillar singi matang da adum chapchaba issue mu to anadi chapchaba khoi gi ofam thambi de den amu border fencing kha daw yade su dum haijeli ko den amana manipur mong sang sang lai badugumba koi foreigner haigera illegal immigrant haigera nataga ngai refugee haigera pramani ko achuma manipur manung de henjala lai illegal immigrant mayam hingse koi tathok pra ha tathokte natra hairo na koi biometric koi gi lawre khole adu tawre da tawre mayam adum system chalai ko adu system chalai lawri mayam sing do deport to bi khabra mark sometimes one sen na kan koi lum na ga tare one sen na koi mi amani thindo ekhote kai pawta lai ko adu na issue lo rabra haji manipur thobi issue simata kamai thok issue no kadoi hore issue no kadoi no kai se center lu singo sinamatu usun mira ko sinari lai di aduna ai koi yelong mi oi bi badu gumba liangmai rongmai gi chinau sing adagi koi gi jame koi gi naga lup singi koi gi chinau sing adagi ato pa koi gi inpui naga yuneng gi koi gi lebi di chinau sing mayam nang asi thangalai ba no je koi memorandum se to sen memorandum pi bu di yam na phare prime minister na masi action tagan lobby gadra have question di ko hajaning di ko thousands of memorandum pira legre koi mamang sei khade koi isha koi direct delhi jatana prime minister ki office ta direct memorandum piru khoi leja re ko ado ngasi bhaw da madugi koi gi amata reply han birak tana natragana call to birak tana natragana phamin na bagi matam lobby tana to use leite ko adum cp re memorandum pire natra ado pi memorandum sing do prime minister office yog tana atop karaya ga das binum chakhradi khangdre ko aduna chaliba thariba memorandum khudimoksi sidagi delhi yawribra khangdre through DC kuthangda through governor kuthangda through chief minister kuthangda piri memorandum yam singyam yang haye tare pramani ko ata singna manipur gi lebiri issue je kitang nang oju nungsi bibo itara gadi phamin na bana tragana ko issue je manipur stakeholder yam ji ga tanami na ba manipur jam yang khanau ga harasu prime minister masana sangre harasu governor kuthangda phamin na ga do yam to yengu ga harasu ko piri tare pramani ko aduna adu ko film to ude aduna koi haje sini sahi tara da angang lak amam pok film lai re bako sahi tara da mioi kanona se mioi lak ama khak le mioi lak ama khak le madon lak ama singong dawal le maduna sahi tara da 1981 da mioi lak ama singong dawal oire na report le potuna adu 1991 da ko sahi tara gi manung sida lak ahum ga sing trai to yok chale se ai tara ga di mioi masing ka hengla ga ying bi over lin ko adi sahi tara da mogi lejari ba mi sing gi manungda ko mioi lak ama le baduna mioi lak ama si angang khaidok khro nupi khaidok khro nipa khaidok khro lin tai ne se ko 1981 da mioi lak ama ga sing mok drama le ba ku ki chin ku ki mi sing se asi mamang sei angan mai wori yam le ko angan mai ku khaidok se bum ko mioi lak ama ga sing mok drama le ba manung si da lak ama sing mok drama le ba manung si da nipa na kaya no angang na kaya no satri wa koi middle age le kaya no nupi na kaya no hanubi na kaya no khaido kanda nupi ji basing kya oirang ta game si ko nupi basing ji mi lising kun sa haira nupi na lising kun sa haira ji ne yum ban ba ya ba tra angang pok ya ba nupi basing kya oirang ta khaido se ba ko lising yang khai su la je ba ko lising yang khai sina sai tara da angang la pok ya bra ba ko yang jiring si ko nupi lising yang khai na sahim da adu sahim da ngang ka poki ba ko haring ai ko si chugum ba ekoi da mo ta da mayam le ba jing je koi masi yam nungai ti yeng ga ko aduna lerin chugum mayam je koi le biri ba manipur da masing thingan da hengali ba illegal immigrant mayam jing adoi hendok tana masai gi database here da ta na hengali mi masing ni juna si ju masing mo ta da mi masing mo oi ri ba ko ana chugum mayam je koi kupna yeng kan da manipur je ta sing na hana gi imale ba manipur ing taman pajam manipur do mi thok mising yam ya da ba shi mathuk ta de sai ya si da ai khoi mising yam furup
माना यामजबई लाक्चबगी लाक्चबनी मसिंग यामजदब फुरुप माई लेखम थोको लेजरी प्रमाणी को धर्मगिद ओगेरा माई कम्युनिटी ओगेरा हिंगमिनरी मयाम हिंसे मणिपुर येंगनरुदी मणिपुर की हेन पिकबो मयाम कंट्री मयाम ngasi मनि मखा तम लेबा ओइना जि पानो मयाम यावरी कइनो नत्रा मणिपुर की पाक 24 स्क्वायर किलोमीटर सिदगी हंधन लेबा मणिपुर की पॉपुलेशन मी 1,30,000 तरुखने लेबा सिदगी हंधन लेबा को लेबा मयाम मनि मखा तम लेबा मा खोगी पृथ्वी की मनि मखा तम लेबा सिंग मनुंद यावदना अदुम पिक्चर असुमागी तोंगान फंग तो हक फंगल लेजरी कइनो अदमाइना खोगी सु इंडिया की मनुंदा मसिंग यामजिदब स्टेट अमनी मसिंग यामजिदब फुरुप मनी हायर बावदा अखोगी स्टेट अमो ओइजि लेजरिदना स्टेट अमगी फम थोको मागी हक स्टेट अमगी फम थोको मागी राइट स्टेट अमगी फम थोको मी मोय बि मागी फम थोको कनोदि पियम थोकदबराबा अदि इंडिया से अखोई मिसिंग याम लेबा मिसिंग यामबा स्टेट सिंगदुना दुम पानगदौनि हाइतारगदि अदुदि कनम सखिदोरेबा लास्ट को देन अमना मिसिंग यामजिदब फुरुप सिंगजे अखोई asi convert to ni othok to ni ga hektar ga adi democracy ki hondok era roi hektar lin ko ana india gi lei ba mang system ji khatan wai ta lei picture su apik padu gi fruit tu gi chami nari ba magi gi community du gi magi phom to ba magi rightful ba magi hak me pi gi to ne ko ado asam phangiba kana ba khudi mutu manipur phangi ka su hai de ko delhi da pidi ba kana ba mayam ji manipur ka su phangi ba de ba delhi na phangiba kana ba mayam ji du gi manung da manipur na phangmi ya mai kana ba hakhar du su pibi ha ba ne khai je adu gi damak ta election da udana adu gi damak indian constitution ya udana ai gi india constitution man ga ba hak mayam ji ta ja ba ne matra adu ba ta dum layu noi se border area ni phi thongera no gi community do re phom thok ba kana ching ma da pori lebi da layu su hak ta ga di adu di asidi ai wana tiba ko sidi na het pira ba tu het pira su hinjal ta ga di ase masagi tongan hak phangna ba adum phangalak ba song phangalak ba natra na kaino man laur pa hon sana tro sidi aduna sugumba tu het pira ba khoi gi leiri ba prajasing ji gi ba right to phangna ba gi damakta phajagra ba magi democratic system du khoi ya hol laganda vote tawdana praja miyam gi ba right sinna kari ba ibung ibim chungina madu prajasing ji gi ba magi phong thok ba hak to tanmangam da ba du ki nwai ta ba du wani ana ji leiri ba se Prime Minister da yelhomi obiri ba nagagi sinong mayam na ngasi memorandum pira ise adagi stakeholder mayam na ngasi manipur gi issues khuding magta ngasai pira ba data ka pira ba complaint tari mayam sinse complaint tawri sigi magi tokhom thokwa tawroi da ba sung taw dana tokhom thokwa mi khar leiri ba karma mi sing MLA sing do moina manipur da illegal immigrant mayam hengalle मतलब ड्रग थाजले व्हाटएवर क्राइम याम तरे ता मदुगी दबक प्रजा के ngak shelo moi leir habani matra al tawgi do moi tawgi da ngasi प्रजा stakeholder mayam na prime minister puning single home minister puning single je sai area sida khena khala ine ma karon thok thorom ji ko ado kai jeni se tasina tawgi do ga na vote to ngtung su topi ro aduga thona pha ba laiba khanba miyam khanga do adu man ha mayam sida ngtung sina thopi ro sina thoga ngtung moi su magun jeng ji vote ai si ka sin de no vote ai si vote ana sai ma manga khuding tawri se lerin vote ai sai ma khuding tawri si sai ba system du change ne ba ko vote for change hai ba ne ba hana tarmi ba hana karami ba kangbu sinduna tawda mong ta dradi anogum sindoga amuk tohonji hai ba right piri ne ba tra ada vote ai sai hai ba ma han khana uri mi khana uri na vote ai wa sam ka khara ga di papa pugi sai ipai pugi kanogi type ta khoi ka dai ni paramam gi type ta hayeng issue miron chidri bawa ai imung sina dum rajni to dum phim chana le di yar roi ko ikai ba khana phai ba sida he yang sila di ngasi community khuding mana talai ba demand jing se haidai ba ching se ta sina masigi mathau ji to gi habi dam to bo karaga assembly le dana ma do worep lor ga thok to gi habi chapa ni tra adang sai area si da sum yeng ni ko ngasai gi problem thola ka da bus driver hita bagi khoi ma min na bani hai gomba bus driver do thori ngai manung da di no famous ali moi na tra ma am do adu sali ngai manung da starting do fail oi do re gai do chepe gai do long do re ha di hai um chang da mo sintra a long gera chep gera langkhong thau da gera adum yai thau we mo thol le ha hayeng soira ka da nga sai driver hita bin ha ga badram sin abdi yar oi ko khoi na hajing di driver do kana khan bano ba henderman me am do gi marak ta gi mana khara hairani na moi map khangja ko ne praja na khan benate dina natro praja na khan benate ba ai koi praja na di noi mayam jin loina leader oi ro thaja rabne ba khubi nam dana adu mayam di mak ke noi mayam driver oi ro thara rabne ba driver oi ro tha ka na ke dogi moi driver mayam pujal ga nam ke dore nang na khara haibra moi khara ga na mo ai je nang de na khara handare nang de khara hele ai hin mo shima oi pharani na driver mayam di mak ke driver phom khala thon mane mo thori do tra ai ta ga di driver do na mong tak se ga di moi mak driver phom thau he yauri bani na mo sin do na ga khudum taru na pramane aduna ta na
प्रजासिंगे पुंगलों लोंग हल थमकान मोगी तोरब चाहन दो साबा मोई कानों थोन काना फंगबा को मोई लोहन थोन लौबा को मोगी दी मचा मसुगी अवाबा लेहंद्रे माई नुपी गा अवाबा लेहंद्रे मनुगे अवाबा लेहंद्रे सेंथोन लंबी केसु कोमे नत्रा प्रजासिंगे ngau थमबे मोने मत्रा प्रजा दुगा तौगेरा तौर इलिगेन इमिग्रेंट हेंजला पोलिटिकली मसे हुन्ना गाना दना मान तौरमनी तौरमनी vote for change हाइबनी हाना तौरमदब थबमा असुबे लेरगदी अनोब काबी बिसिनो तौनो होनाबिरो अदु दमतनी vote तौरिसे नत्रा अदि चाही ngasiदगिना चाही लिसिंग अमगी मांगा तौरम थबक तो अम पुखलगा मान तौरमनी सुमाय तौर हाइतारगदी vote लेपिरोनो काय जन जे असुबे लेनेबको अदु vote for change हाइ vote कैनो change हाइबने अवन हाइबनेबा तौरमदब थबमा तौननबे तौन थबक तौदु vote हाइनाइ नत्रो हाइतारगदी इलिगेन इमिग्रेंट मैम जे कनानो पुसलमे ना मीम पुसलमे लौरो अदि मधु बरम चाते ना तौबिरो ना हुजि प्रमाणी पुसलमे मीदु फारो अदुगा लेरमी मी ताथोखरो लुन यादन पुतो तो याबरे फारो पुल्लो तौनो खर यिंगना जेबको अदुसु नते अमना तौरम बनी हायना अमन सुदुम तुबिन लैनी अमदुना हायना एखोने तौरम मगर ने नंग तौर थिंदु ओदना नोना फारो नंग हायनी नुआइ थ्रो लीलाजे अदे अमना अमु लंजंगनी अमदा लंजंगनी प्रजा ngau thmai mongni bako aduna lady film si stakeholder mayama dagi khogi laibiri ba dugumba sa yellow fruit mayama na pen da ba nuai ta ba adu chief minister gi prime minister gi home minister gi puning singin ba memorandum mayam na dikhoi pire ko thabo on thopi ka thai question doni aji lady film je khoi na yengba yari si lirin ekhoi isabu manipur ji mane manipur je kan jai tar gadi khunda mine khoi fruit khuding mak se manipur thuga ya pam da ba ko punna hingna pam ba amato ne hingna pam khoi fruit ya punjumi na kan da Himalaya manipur je kan nam change ko si community ma khuni yaroi ba sidi ko ekhoi ama khatana aina ngamme bani aina fawra bani aina hisinga bani ai sanga lera bani ai kurai mati chana lera bani tra kana ai pisa asukam paira bani haina ama khana yaroi ba sidi ko laira basu ina khun basu tawbang basu ngamda basu makong tek basu mami tang basu ko adagi kaita ngamji da badu community apik furu mo ga su moi me am puna tasami nam change ko puna tasami na kanda koi lawbang ngam mina lawtare chai pa mina chai pa ngam chai pa tare ko ibang ngam mina itare ko adugi me amni collective daita lomina ka ne khoi manipur kanam change ko haju sita kai fadana manipur thugai na hona badu gumba yam chawba manipur thugai na hona ba yam chawba dum tim ma le habi kham change ko madu dunang sai pakthara khoi tawjara roin pakthara chatla bhaw bodai khoi na moi khongju se mi khom chuna gi yom change ba jidi ko kedaro khiga ta ge na khoi chenam change ba ko madu cherana ba dum to ngana khoi mi thamam change madu cherana ba dum khoi to ngana mi thadogum change aduga madu thadoi ba yengi kamu sindugi mogi nganglo pi na ba dum ta nakhan khoi mi amli pi nam change ba ko adu na ji ta bi ba na ga gi sinau singi mogi essential len jingba boda sagi mogi lamni na ko mogi lamni na claim tawri hai ri se ase lusal abni ko si lusal abni ko na si thana bari yakdam tang la kani si re yakdam tang la kani duna ekhoi mikum na hom singna manipur se khoi kanmin na ba hana gi lejari manipur se ngak pa ngak min na bam changi ha khom se ai samai thamjaki aza mathang sa khoi gi indo myanmar ngam khaida sambal khaba gi thabak kaibu kai obegi utong oho bogum hotrong horabra ngamkhai paring da khaba sambal kakthatuna amang ta tholamle union lengakna ministry of home affairs ki makhada lebaga si ngamkhai da illegal immigrants sing changlakpa thingbada natana mayai kaba drug sing amasung logi wangmada khushu khulai sing pushilakpa thingnanabagi pandamda chahi kharagi mamangdagi indo myanmar ngamkhai paringi manipur ga tainaba sarukta sambal khabagi thabak chathar kharabasu sambal kharaba matungda masibu ngak senanaba mathau taba security personnel sing deploy tawdabadagi sambal asigi gi meter chamaga yankhai dagi chani rom sangadaba sambal gi saruk sing kakthatuna amanga ta tholamne hairi oza masi ngarang thabak si chatharabasu mafam masida da ngak shenbagi thodang lorokliba Assam Rifles ki personnel sing su mangjong na khanghaudre haiba wafam su yawrisa swam dang su oza ka mon phungdupi ko gi kano lirin kang adalin chang haibra kaino ko gi thawaina thajin mama aduga khanghaudana lerambadagi khangmama si tawai thabak si ta sengna koi thawaina thajin mani ko tadi kang adalin chang khana ni leina thai jabdo lin thajalaga dum lin le kang adalin le helaga nungai tumama adi khanghaudana lerambadi khangmama haidani ko sigi stage yobang am bai se sagi kaibu kaiwai bagi utong ohobagum no hotrong horabra ga nga si khabar hapai ba kotor hapai se asi part mani ko part mani duna thoina ngani ngai oide kare ni ngani ngai oide ki khangni ngai oide ko adang sagi kare ni khogi kahani kashu hena koi wasem tang koina amna expose ma haning thauta de manam di somna kanda
ngasai foreigner nipa amana koi vote leptana vote kadana masa nupi ga maga sahi ani ga hanabai wari khoi ma leina re ko khoi kariba elem khok kano kariba khoi kariba yam ngang ma yam haisingba khoi foreigner hokip ba bra kaino asi masa gi chaina ni fuga nipan masa nupi gi chaina ni futare matra mai ga no mian gi baje ado khoi na haibra te chi da laksa potu ni ko lan ma suma tuwan khana ji duga masa nupi ga mapa ga sahi ani ga kani ga khenai haba jibu lirin chada lirin ju kaisu ngani ga mo khal leba ko adugi stage du bok adugi stage bok ta khoi ga ni kaim khana da leina ka si da ngam khai sai samban gi batang si kana hang ni ai kham tho khara ge ha kham tho khara sum chakra ge tungdui no dum ka al ga haram su yari ko masi amagi khoi na te khoi dum khang poni da adang sai leiri issue ji matang da khoi hajin ni si kana na taw no kana na kai or da tawri bu no ha basi ma di khoi puchen chengom changi ko puchen chengom changi khoi hajin ni si ngak tang gi kana na ba ngak tang gi ojo phang na phona matam da tungi ba da gi lakado lambi ma uda bu fataba lei ko adana ngasai gi community ama khak na moina pa mi ba ai na particular mi panjaroi ko kana ko mi khana pa mi ma gi apa ma du phangna khona matam da suna kanda mi me ama ko mi me ama gi thamoi shok pa na tra mi me ama gi ngasai gi asaw ba heram lambi to thawam to du di madudi line na shiyaro mi na shiyaro adum issue jok thor kani ha dari pramani aduna lairi ba issue je koi ka shu hena ngani ngai oide ko ngani ngai oide asina han ba sunate mamang da su post akhom kuntare ba ko apna ba kai no koi adum phone ka thala mai ori legre ko ado security person mi am chala kan injilu ori legre ntra adna kakthali jinga sina hamna te hadare pramani adi mamang dagi hongna sambang kha ba ji ka dum crime thole je khang le ra bani tar ga di kha ba ga kupna adum observation taro yeng le bum chang hadare pramani ko adugi damakta torop chaung chaung bi na torop chaung chaung thamdan pa chahan dana adugi damta ngak seluro border ngak uro adu miyam ge bal thoi lan thunga uro thari ba personal security ma'am je ke dole ge have question ni khang ata tai fatana once in a blue moon ai gi marakta tarome ga habdun amani ko sigi sambalji kakhatle manghal le ga boy je ngasina hamna te ma du sokre ba mko ma du amroni uzare tajare ko police ma'am la aga na ching pathak gi chingdana sar phai leiba ko asar phan chingna leiba du makha da yungma pare nu ka me ga to ba security personnel laga makhong photo nam yori khoi ure mang ko adana ahar na te sina ko ngan ka shuoi de adum sidi adum tawle rani ko adum tawle rani mase yana jabagi ma makanoni ko yana jabagi ma makanoni mathau ni aduna sai ida khoi jeng thamoi sengom changi ko thamoi sengom changi lebak khanom changi ai tolo khotang udabi dang sagi first ai lebak kan dia de habduma habam chang khanom changi ko jati lebak kan bhai se ai lebak kan bhai se ai furup yam kala doguni jati yam kala doguni ko praja yam kala doguni aduna praja yam kan bhai si first lebak ko na khona badu ne bulu rai mitra aduna praja yam kan ge na khan bi ba lebak kan bi ge khan bi badu ma miyoi yam na ngasi thok to changi ko aduna kitang thamoi shepa ge mongchen cheng do mi khari yaw buduna si ngami bani ko si ngami bani kasulate aduna tangai phadana khoi loina mak ekta kachin goya chinma thung usalo ha badu makti lai mak nate ko adu usin mangam da bai adu rega su post yungam ma ba thaw ama tarom ma phai se amuk khoina yungam mi paring se tang chingna bai khara khangni dana ko ring ko aduna yungam mi pot khara se foren se kakthal lam bai natra kana side noi ta phale gai se dum masagi sense na khara usum chang mane ko tawdri ba mahum da di 파워 게라 zat게라 코케라 좀 동안 오리만이 타박 혹질라 보칭도디 버링신도디 마도 아쉬운 야우드나 뭐 세나 chấp 해달 벌만이고 아나 자기 에코이 또 공도 떠오래 거기 주 아기 센터기 루칭 버진기 한다기 타임 바운다 킬로미터 전이 조금 제 거의 카드야 돼 거 두개라 코케라 거의 카라 로이래 하이 안 하면 또 뭐마다 거의 감도 카라 로이래 아무 같아 로이래 강대 하면 좀 싹도는디 마마네 바동 시비 찡디되나 벌만이 하지 카리 보더세 yam lu rai se khari border si ekoi not only for si ekoi illegal immigration gi oiba dugumba ngasagi thingna bagina te osi international border ne bako leiba am khoi manipur gi leiba boundary area si leiba am ga prithvi am ga leiba am gi prithvi gi leiba am ga phawna ba yadana ba khari boundary ma ne bako oi tara ga sai area si da boundary area henjana ba ga se asum awang gi da di wari ni kano lirin boundary henjana ba da leiba am ga manungi la logi wa tokro leiba am gi sipai ba de henjana ba phanari ni punari ni kapna ni tro pakistan india ga se border henjana ba tan pakistan sipai ga india gi sipai ga dum kapna ni tro am kapna ni ko adagi lumnari ni ko
ko then kai kai no yam tonoi hai tare parmani ko asi ekhoi india pakistan wana te thengnaru bu hai bawani ko aduna to to pare bak na jumai mai boundary area henjana ba ya ba ya da ba ising labi da bauda ising labi da bauda jahaz thonari ba dagi navy kamu sara hingje henjelmi gi lam henjelubugi ha nam henjelubugi arrest aurega pulla thamega pha thamega madu mayam procedure mayam sanction ni formality mayam ko henjana ba ya tonoi ni aduna khoi sigi lai riba boundary area je khana ko na matam da yam nang sagi careless bai tare chection da bai tare ko sa ko aduna su mayam u bajun je khoi adum khangi kai ko port of policy madum lai brai ji duna dui wa phoni ko ya ji ko si thamoi singam changi aduna kana gi damak ta miyeng thamino kana da miyeng thamino kai do boi torino kana da kai miyeng thamigi gai je dum doktor ko thokna khar khang ngami dana ko adugi hom doni thu ba ru leite ne aduna ko sai di yeng ba yari ji ngasai gi kai hai ni kabu kai woi bagi utung mo oh bagum hotrong hora bra hai je sai dum mayam ne ba yare ko adum sai gi kabu kai woi bagi utung oh bagum hotrong hora bra hai je adum ha mana yana bai tare ne ko mana ba yana bai mong do tor bra potuni lai siduna masu thamoi segom sangi ko thamoi segom sangi hom thamjage aduna lai bai suje ka sulaite aduna ngani ngai sui de ko ngani ngai sui de au kathala kini ko makha ta dum kathala kini ko adum khoi adum haiba ngami hai tare ko haiba ngami kana to ino habidum de adum khoi ai hai jisni amasu yana ba thiam no hona ba da kai gum role khra dum ni na bra hom dun ni ko aduna thoina ngani ya hom riti hom lai thamjage oza mathang ako aroi basina kogi academic session hodringai mahiroi singda larik phanghangadabani Board of Secondary Education Manipurna prescribe tawduna class 1 dagi 10 fawbagi tamnariba subject khudimaki mathau taba larik sing mahiroi singda kumjali singani kungataruki anova academic session hodringai phanghangadabani haina Federal Students Organization kanglai pakna phongdorakli ozamasi khoi chahi khudingi session haukhraga khoi textbook khoi phangdaba masi khoi awaba si kahari kok nanabagi chahi si bosom gi title lauduna mahiroi singi khalaga awaba si kohanbiu hai kohanbiu hai pani oza sometime so kamani gingo len issues khuding maksi khoi gi stakeholders ni loinam claim tawle le khoi je ko macha issues macha da horga chaw bau si leibak ya ba da gi miyam gi chatra jing ya ba kholau jing je hek laudri bau da hek irang tawdri bau hek khongdri bau khoi leaders jing je mana kong je khoi yashil labra khangdre ba ko natona iruja ba da moji na kana ma phullaga na kana ma hora sa ba phimdre na kana ma ta da phim tor ba khangdre ba ko khar ju ta ba tare na kana ma khar ju ta ba na kana ma sing changa ga phullai da tor ba khangdre ba ko hajik sidida da khoi changlai pa ko sidida khoi federation ko federation student organization changlai pa ni ko fesok ai ni ko fesok na ta le ba demand je machi masa ke interest na te ba che ko whole mahiroi myam ji ta lai ne bantra adi academic session hodringai da mahiroi singi lerik phanga do ni haibo hi ji masi ekhoi na haibam thokpura government ma thau obam thokpura ba ju khanam change ba ko ana academic hiram khuding makta government da kari seriously lawri ge haiba si madi ko question hangbe lai ba ko se academic session hori butungi mayam na di hai ko khogi angang lekai da first ara kana second ara kana top position lora kana tra kana second class ara kana adai pass tora kana lekai da khogi MLA sing mayam je khogi certificate mana api dana ha mana api dana good kai to da tungi mirong da yai fanna ba afa thom tong siko kai na advice phajam so pi dana ha adai phi phajawa sela ani adai ai loina makti hajeroi ko mar to well qualified osmi mayam yauri adai mayam sum chata bi dani sim yeng jere ko politics story ba politician gai je mai magun je kai no je khoi khangdre ba ko hadak bihar gi election do khoi Facebook ta kai da unam matam da ma ubira mani ko masagi hindi mayek tu pa ba ba da dum mayek pen ta da ba du MLA ma kholai ni pramani ko si na india gak tu ne ba dro state ngak pa si india gak tu pramani mai magi state ki level leaders ngi na mai magi state ngak chara matung da apun india jo ngak tu ne ba dro ada miyam gi mihut ne lai kang bu sing mak ta dum sometimes kha yawe ba ko yawe khoi si khoi mi gi dum ne ra ka khoi mak sta yawe ni dina khoi mak sta dum century yaw ba ha century yai ba ai hai na isa gi loram jari isa gi em jari MLA mo oira ga english ngang da de MLA mo oira ga hindi ngang da de lai ba ai hai na interview loning mami lai sing do loning mo lojira sunu ma translate ma tawjagi ni pramani ko translate ma tawjagi ni na ta kadang sagi ma ko kana din ma hangjari ma jumarai apawo foreigner ma mo gera india gi lai ba ni apawo journalism ma gera interview loning mo botan ne ai hajani ngi di kitang ngang da nungai da lai tar ga di isa gi ilon da phajana ngang bi lore hoi adom da translate tawjagi ni dum pramani ko ado kitang ngai da shuer buduna maram ka ka dawre adum aikoi da ngasagi aikoi gi leader amagi bagun do sai ada khor ko yaure ba ko ado angam ka ngun ngang ko sukai dire ko angam ka ngun ngang ko sukai khoi hajini adu den adu su mu ko dawre
कोई पामजरी से इसा की एक इयो लेजरी बनी ना कोई पार्लियामेंट दा साउथ इंडिया की लेरी बांग सागी कोई फाइजो ममो बोसे पे कंगु सिंग दो मसा की बरो फन पीबे लेगिनो फजम जना ममो पीबे लेरी कोई जो इनिंग थो लेसे मना सागा वो पीरी को प्रमाणी को अदु पीरी है ने कोई दा सागी सागी कोई दा कशु कई ओ सिगी लोन से करम लोन नो करम स्टेट की नो ngang इसे करानो सिंगांग इसे जे अदु ने हेन मगुल जे पोट अमने प्रमाणी को अदु ngang भी लोरे अदु भर आ सेंटर दिल्ली दा फमी बा कोई मसा खरा मसा मौ खरा नान बा मबु खरा नोई बा एसी का कंगू सिंह सुने मोजे ngam na khum ta ma hai kari no nei kari ma hai dam da hai lo mi kujini kai ma ju adugi oba communication le ra matung da ne o manipur je masagi mayek marol masagi jati masagi furup ko tongan ba jam sathi ba tongan ba moje ai su ya da podam oibani ko kai je kha khanam chang hai tare adu khoi gi ding sai gi oi language is not for knowledge ko knowledge nate only thing communication yi wani tra communication no yong no hona ba khar taw phom do taw holo re अदो यामना सीरियसली मणिपुर की वरी में लीगी हैक तारगदी इसागी लोन फजन लिबी लोन बिकनी को अदम ट्राक तो जनी खंजरी माय प्रमाण अन अखोइना अमु ngang बदा हेउदबदगी इसागी इरोन फनाई साबै वानी फना हाइबे साबै वानी हाइरे सिंगे लेबे खोई मी सिंगसे तसेना अखोइना मी मिरोन लोन ngang हाम तमदा सम परसेंटेज खरगी वानी को अया मने अखोइ कशु अखोइ हम डिफरेंट पार्ट अमने बा मणिपुर की इंडिया की लेमाइदा नॉर्थ ईस्ट की मनुंग हाइरो इंडिया की लेमाइदा हाइरो अखोइ मणिपुर द खुंदारी बा अखोइ फ्रुप सिंसे याम डिफरेंट पार्ट अमने बा हाइदि फिजिक्स ओइरो ngang संgang ओइरो लिविंग स्टाइल ओइरो लोन ओइरो याम सेपरेट बा याम तोआन जबा दुगु याम डिफरेंट पार्ट अमने बा सिगी डिफरेंट पार्ट से मेनलैंड इंडिया की लेरिबा लाइफस्टाइल दुगु मारना चलो हाइर कांदा दि खोज अंगाव तारकने बा मिगी फितर वांग कंगु सिंदुगा फितर वांग कंगु सिंदुगा आइगा ओरिनी जगोय सामिनो हाइरदि आइजे पुरा कनम उताब नित्रो मागी आइना हाइजनिंगी दि पार्ट मागी दिल्ली की मयोन की लेरिबा कंगु सिंदुगी मागी लाइफस्टाइल दुना मागी लाइफस्टाइल खलमनी अदुगी मनुंग दुदै अखोइना यामना मानना समिनबा यादा पुखर ले हाइजबनि खाइजरि पोतको हाइदि अखोइजो अखोइगो सक्तम ले जरिबको सक्तम दो ngakna respect to चलन जायबनि खै हाइजरि पोतो दमाइना सेम थिंग हाजि लाइफ सक्से खै हाइजनिंगी दि से एकाडेमिक सेशन नमा को हौद्रिङाइ द माइरोसिंग लेक फंगदबनि ga हाइसे मसी गवर्नमेंट ना लेरियो मागी बरि नब कंसर्न डिपार्टमेंट सिंग राइतारे को कंसर्न डिपार्टमेंट सिंग दमा दो सब साना इंटरेस्ट ऑफ सारा सिंग खनबि रकांदा चाबा फंगना फना तौने को फंगना फना तौनी मदु फंगन ngam मदु फंगन ngam मागी प्रिंट का यादे ऑफसेट वगैरह व्हाटएवर मोइना पीरिबा मागी प्राइवेट मयाम दो अदु मयाम दो लाइसेंस का केरा खोके तौरकांदा पोतो महिरोइसिंग की दमतदी एनी एकाडेमिक सेशन नमा हौदिंगाइ ममांगदा दकाले मागी रिक्वायरमेंट इलेक्शन फंगदौनी गाइसे गवर्नमेंट मासे अनाउंसमेंट तौदौने नत्रा अदा अदम सेशन लोइरा मतुंग मगदा लाइक फंगदना को चेन बगी वरी दुखै इदना प्रमाणि को मासे अदुबु सात्रसिंगी लुप अमना सात्रसिंगना प्रजासिंगना लाउराकान हेक ताबो इन तबयबको अदु लाउराकान काय हागनी असमयाम से इरांग सागली को हेक इरांग तोक्षले मोने ता सिगी ब्लेमिंग जो सायब खोइदको ILP दुबु करम गवर्नमेंट ना पिरखिगे मनिंग कराम द इरांग हौदना ILP दुबु मणिपुर की खलक अंदर मणिपुर की नुसिबे खलक अंदर पिरबनि गाय हाई बरबा छात्र सिरिमि लिरिन इमाइबिन मयाम बुटन नेलिनी इमाइबिन मयाम त्यार गैस kapsaliनी छात्री मसम फोरिनी को छात्री यूनिफॉर्म सिले छात्री दो माफी बाय सिंगिनी अदुगु मगी इरांग मयाम अदुदा सीबा नाबा द इमाइबिन मयाम बुटन नेट काव तोरकांदा यागतकांदा गथागी सि पिहौद्रदि फररे खलकांदा कोई प्रजा खल पिबिरबनि को गायना हा अदु क्रेडिट गोस टू मद प्रजागी इहोबना प्रजागी सपोर्ट ना मसी फंगबनि को गाय हायंजनिंगे बको अद हजति एकोइन तबिबनि ने गाय होय गवर्नमेंट ना तबिरि बकंगु सिन तबिदु याम फरे मथौनी तौबतबु तौरनबगिदमक्ता प्रेशर पिरखिबा इमा इबेन मयाम छात्र मयाम सिंदुदि मरु थाजौदि माखन बियार होयबको अदमाइना मणिपुर की इशूजे लिरिन खोइना सुम यंगजेबा मतमदा एनी इशूज अपिपदगी हरो अचौबाउजे लाइरिबा लीडर्स सिंगिना मसाना खंगना इन द इंटरेस्ट ऑफ द खोगी मणिपुर इमालेवा मणिपुर की खलगांदा अपिपो मसा मयाम अचौ मयाम सिंगे ताना मिनरगा सिमदि तौरसि सिमदि पांथोसि गायना हंदा असम की गवर्नमेंट ना मगी एसटी की खोगी मगी कायदारे खोगी तरुक हाइदारे को खोगी ट्राइबल कम्युनिटी तरुक हाइदारे को एसटी डिमांड पी दौने ना कैबिनेट डिसिलर मिशन सेंटर थाजलेबो को अखोगी जु याबना सिनी यादबना सिनी दो इरांग जे दम सांगदा थमै मौता एसटी चनबदा याबना सिनी यादबना सिनी यारदो मरम सिनी याब मरम सिनी गाइजे तरे तराथों ने मतुंदा यागदो मरम ने रगना पोतो सेंटर ना स्टेट नमदो ओरे लोगी क्याम काइगे बखन जिनि पोतो देना मना एसटी की वादम तना एनी इशू दाइने प्रमाणे एनी इशूज दा हदिसु मंगाई थोइबे इशूज में आजु नरते खोइ कुकी नार्को टेररिस्ट ड्रग माफिया कंगु तरोखिबा लांजी खोइ हाना इशू में लोइन थै थमै वाने बको सिगी इशूज को फोकस तोय वाने
maning da issues mayam ko nanjala le issues mayam khoi leiri bane ko issues mayam nanjala leiri bane adu issues mayam do state lengang na ko state lengang na sai ka hai ni phaja phajana warep lobi dana chap chap sarana ko meyam gi ba irang lak tingai meyam gi ba ka nang sai kholau lak tingai da ai khoi simai tawrabani ko simai warep lawrabani ko gai se lohon ngal le habani da ling aduna haju leiri ba satra sing gi ba issue sima su ta sene koi trai trai law phate aduna sai facebook na ga hai ni ba pham se yam chumi mahiroi sing gi ba academic session ma hod ngai mamang da magi darka le le khudi mo phang dong na ba se achi ko me mathoni phangna phona view chap chap action lokho view commissioner le diba director le diba sorry magi related department magi bureaucracy sam yam do mathau to bi ra kan chap chap ma du sara sing interesting bi ra kan do to bi ga do bani ko to bi ra kan ma du da nanghan da ba thawai yarok ta ba ma du sagi neglect to ko musin du di action lokho view ko chukai di pramani ko adugi apa ma thamjage aduna issues khudi mokse manipur gi issues khudi moksi manipur gi le bi ba du assembly na tam chana chana wore lobi dana praja khanbi dana irang thokri ngai problem thokri ngai da tasena aikoi phajana decision lohon jani ha phum do sai thamjage yam nuai je ozana achin ba kya ka thopiduna norris mindona sinjariba news analysis ta saru ya biduna mapum fan bigi tamakta oza bo haninga ni dana thagachari loina na norris mindona sandokchariba news analysis matang asilo sinjare meeting tabiki ba puna mapu amuka so hana khurumjari Nurse singidamak achoba opportunity ama buduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak meeting changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupa marol gidamak makada pizariba 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tawiro natraga aikhogi office Northeast Window TV building hata New Chakon Road ta lengsen birau Class 12 amasung graduate loiraba mahiro singi damakta Germany da hospital program tamba yabagi khudong chaba pizari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagi damakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani ani subada hotel management hairiba stream asida tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagi damakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagi damakta any stream da 50% fangba oigedabani mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing hariba sing asi tamnabagi damakta 12 natraga graduate loiraba singna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phawba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support tawjagani akupa marol gidamak 7005063196 ta contact tawbiro master tawbining ba mahiroi singidamakta sparkle iju service na abroad ta master tawba yabagi khudong chaba pizari management engineering professional course yauna any subject ta master tawbagi khudong chaba pizari tambining ba mahiroi singidamakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation na chingba sparkle gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part time job assistant gi khudong chaba su pijari hairiba countries sing adudi UK USA Ireland Australia Russia Italy Germany na chingbani akupa marol gi damakta
7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिनबिरउ हक्चांग फना थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांगबा थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफबा थाकी